mina ngicela liswidi. Yebo ngikunika ufuna iphone emlonyeni wakho. Ayetha likhathi ngisashayana. Wena ngiyakubuya mina amatinyamo la. Wamnike vele. Ebala celana yona. Ngalona wangicela lusi lamnani. Asufuna kuvuka ichaphile. Futhi wena wangishaya wena. Ngubuka amehlo ngidlala, ngolambele. Yeke ukusida ukubuka ngemehlo endlala mfana mefa. Noma ngiyihle. Ajana ukukhuluma umoya nini? Ayakhuluma umsangano manani ma. Mase ngiyaguglisha njalo bathi babafana bakhuluma umoya nje. Kunabafana labangana ntombi lapho. Nani yanti? Yebo mina ngijona Elizabeth, ngingangifanga. Awubeka ngami, kube ngahlene ethi ngilambile. Okay baba kasho mina ngidleka. Ayo, bakhulumela kuhle ecethe ufuna kudla umfulo kanti ufuna kudla kudla. Yabona maloli lawo. Aba. Yo, time wami straight eva lo ngitaka kwe straight time. Impossible wena man. Ngajisa ngo-owner onke la maloli la. Mr. Jakes vele ya-owner la maloli la. Because everything yadalwa ngibani? Yadalwa ngibani? Eba, ngenami. Okay, Mjita uyabona noma ngiyakubona ngathi usesemva wathi uyabona skipper lesi 2 million. Kusho kona ukuthi time owner la maloli la. Hayi man. 2 million skipper lesi. Skipper lesi waphiwa ngibhuti wakho naye bamphile naye waphiwa mbulo phiwe into lephiwe. Wa. Man, senginembone ngekufoli kahle. Waye kuthi nonke lenzaba yeskipa naye nalomnye ungitshela ukuthi iskipa lesinganetwa ngibhuti wami. Usibona sisabhuti wami neskipa sa 2 million. Ngisenoma ungithembi vele yabo. Buka le-airport ngidlela i-airport lingimalini. Okay, afuna ngikuprove ukuthi le malo labaphi. Enda njalo babe mina ngikathe evidence. Wait and watch. Nangena ngishayele lalela. F6 wala.